Karom Karbirak, and welcome back to my new famous YouTube channel Hilly Vlogs. Lapen kadok betu manta adap kemi hodai. Pini bangke nelitum dak morinto aha waralong hedi. Nalitum pu berong lo bulu furkimu alamarjan nai si furkimu alamarjan si nalitum han nang humri pidam ikpu pulu. Lapen hedi nili hala celeng tepai pen bicakria tomuta nilidon nang thanji phansi bor ibom lo nili pulu phan chetong damlong lelang yo pari nalitum prapchin pen theklong po sinon bangke dak morinto long kedo furkimu le humri dam pikno na nang lang dut ibom don ya tepu siami ke ya sah dulu lapen non bang nang kelang dun bom lu pulu tangte theklong po yo se Nelise bangke hala best barak nang nak lobon non lom kijui lok mat sing yam lom puli pula lobon asik nam bom le rasita main road lo ke lapu bangke morinto kungripi ke dam to wale Parsi last video long langsung ni bang atau war lagi. Lapu bang morinto langsung kelang dam to war ni sikit pare non bang pusi dam mom ya. Kang sam iri thiklak le. Bini bang nang litum ta furkimu theklong pudai ho. Chupen furkimu sinangi hana tum dopi tasi pigi bang theklong posita atomo bang nilipini amat ke nang than thek thi adim si nang pakla ek joji asi adim pulo thang te baw nang than iklo furkimu adim pulo thang te morinto hawara lo si pigi ke nang humri si daka char pen laing pulo te hala heloi si adung an pale sinang dei yo adungan palinang adungan yo dak wang ke bang dak hidi sok rot adpen jim tim ni yo bitima har long tho adla bitima ke pathua dim tho yo hanili ong ka lu elo nili sitame arlu pen nang paklang ko hataka sinon man ke yo dak pen ba thang chi ni lang har long e check cholang yo asi aksong arlu dun po kenang paklang ik podai nang litum hanta yo ladak lo yo bitima tho ke pathu men bang ke yo la suadim bangke bitima puki pathu adim har long lo sitame kuma bang putum ne ke pathu kosone ke pathu niom aron la hai bangke pijo pen le chethan pona ngathema nili tum ta chini de sitame la dai si furkimu do pulo la sina humri phan wang lo la pen atomo ta la hai bangke pijo pen chethan pon pijo lo na sitame isi furkimu adim bitima ke pathu adim kuma nili nang litum phan na paklang phan wang injui lagi parke dak angsong pen lang lo pulo te pu lo yo hawar ke yo dak har long si dom siriak ak siri ludu daya lo ke pathu jo
dak ang song si dolo la bang so har long dak aklam long si kapat thua dim lo la si nilipini bangke kapat thua dim har long si nang paklai chot lo la dak koma bang phu dum si pathuma koma bang phi dum si pathuma ko son si pathuma la bangke piyo pe nili nang that pon ikpo oh la hello dak murin to ha war long isi apur kimon nili ro na paklang pon lo adim pulo tangte amen pulo tangte biktima ke pathu tasi la bang so ke pathu bangke nili pom ena chu thano son si eli atomo la hai bangke nili mu hek pulo te ake sar doman arju pon po nang itu man khanang pachini po tangte pini ya vlogs bangke la da am si nili toni ko po akon non ke bang ji lang a video lo mang tanang itu purkimo hek pon lo igi lasi nang chong hong doni ko mo pini bangga sapso thi hek pen purkimo video nang wan pig lo tang ten nili da am si kang ton lo tata bye bye chetong khik bom lo na